aqui de Levi Silvani. Nós estamos gravando para o meu videoclip profissional. Que tem que chamar Chicks Memes. Está assim, muito frio. Nós estamos na Ruterstraat, seguro, não? No Ruterstraat de Amsterdam. Bij een boom. Nou, naar Lowley. Ja, doe maar eens, Riley. Ja. Ahora bota cantando, bota gewoon tocando, manera, bota, ik aqui tá, bocos. Levi Silvani clip. Shirley, Selwyn, Wilco, Amsterdam. 2010. Así lo hacemos, papi. Ay. Inspirar em momentos nosso topo cara a cara e me comer desse frente a contestar-me. Me por compreender se a mim after it me maneira e expressar se não me do educado. Ai. Het is koud. We hebben ongeveer 75% van de shots van het materiaal. Dus nu gaan we echt knallen, want het is al 4 uur en 5 uur gaat het zo naar beneden hier. Zullen we bij abouw. Neem je aan, laatste keer. Sorry toch? Ja. 3, 2, 1, go! Levi, kom even. Levi. Meneer was aan toe haak. Kijk hier. We hadden een dubbelganger nodig. Lisandro. Uit, waar kom je? Waar ben je voor? Sint Maarten. De samenwerking tussen Antillen, hè? Samenwerking is dit. Samenwerking. Top, beter kan het niet. Echt. Ja, dat was hem. Ja? Yeah! Mabisa me que canta, mabisa me que escreve cantica, marcha bonita, marcha leuk. Pero como te digo, me siento de frio. Para me trazer videoclip, não toda parte de contrato, bro. Porque só o secreto, mi não sabe porque parqueiro não mais malo, me te vai dar, me te curva trove. Pero é costa, me não gosta parqueiro. Ora mi wak ten spilly wak mi te mira lo que boa nanta mira na mi ninguém não tá perfeito tem na hora que não tá aceita se mi que me tá não cansa mente com que não tinha se lo que vou por e assim é turcutim querer de momentos e tempo estipulado